A Blakaman nanga isap na kwa feya. Ami brother. Suma na feya. Ikata kini brother. Jangan ada prophetic camp ya, suma na feya. O daro ta kwa feya, suma feya. Yumat otu asan sana. Yumat otu dis nanga yu. Amasa tu asan di setengah udah pak semua nama ada pak ada ekara ada pak ada semua ada makun au mati dah semua dah semua ada wes makun au mati rasa di pelajar mau main kaki semua ada mak no demo satu asan di setengah semua tu semua be update de grom semua be Wipi dan Didibri be ko Wipi Tapi ask me brother sana ane pun sana une Mostatan. Ha? Sana ne pun. Ya. Ha? Ha? Okay, sana une. No, ane pabla ko. Sana une. Krio, sana une. Sana une. Because I'm a Krio degere. Everybody baby first case here, if you accident man, all of them out attack them on a case. Man a pusai de unu Krio degere. Pusai de. What? Una wa people, mama that wa Krio amani degere. Pusai de. Sapsana ume kudesu. Omdat asana bi wan so omdat wan sapsana na unu. Warto uno sap moro sumana unu. Dawa tak amatak ena Krio amani degere. Ma una one people sapsana na unu. I brother. Sana nephew. Aye. Okay, Johannes. Okay, Abu. And a people of you. Pagado e card in a baby. But na stress a meso de brother fija. The aksama that amatak ena Krio, amanis na Krio, amanis na one nengere. Asuma na you. You na one nengere so na you. Okay, she. Mana strep suma mawala mala prat usaide. Bosoru sapsanga unu. Mek usap usaide mek uprat. What una one people, the asan disip sana hamu. Ile ma chao konja. In the boto disi Krio bede in aboto ja. Krio bede in aboto disi. No, argi just once in na suma bede in aboto. Okay, dema tak Blakaman. Ma di absuma sa Blakaman of me. Nanga yuma de kade se Blakaman. Usaide. Sabsaide omdat de masabi sumana deng ma unu no sabi. Give me Messiah account. Come sorry once at even like one and no contact you already. Big one. You. Okay da 16 20 da no sabi ne. What uno sabune? Lees. Buku Messiah hoofdstuk 1 en vers 3. Akau sabi de masra. Wala mana sab sa wakau to. Gado tak wak akau sab masra. Amasab akau sabi. Leesi En da buriki sabi de pon voor masra. Gado tak apuriki sab akoi pu masra. Leesi Israël no sabi. Gado tak Israel no sab. Suma na Israel. Hey brother. Suma na Israel. Dia suma na Israel. Want gado tak aburiki sabi, akau sabi ma Israel no sabi. Suma na Israel. Lazy. People no prakseri. Kaya sa gado tak en people de prakseri. Una gado people. Unu na gado people na umane prakseri. We wakalon tu, ma we karu se bualon neng. Isap tene isap suma tu dene na de Slavernij. And then unu na Israel. Yes. This na unu. Luku asani si na jadema teku. Jadema panyo her kron tap. Yes, and this the scripting patak. Huh? Yeah. And you went from that unu broko gado way.
una gado people. Dus de when she was straat, we come for solu people. Sumana umbaka putrai kombaka want to no sabi. They might karu walo neng. They might so. Every brother, sumana amandis. Oh amandis, sumana this sumana amandis. Gado, sumana amandis. Jesus. Oi, they might say that amanda na Jesus. Manafus, okay, man, no, you a big that Jesus now make man. Huh? Wait, you know? Okay, man, give Axi, Suman Amanda. So, who say they tell me that Jesus? Well, now, okay. That alas my taken. But if no year attack, Amandis and no Jesus. That's how you go do. You take a form attack. Come one more, sir. You take a form attack. The only thing in a paper. Sumana Jesus. But they care ki call they care ki, they might call they might so Sumana Jesus. They might Amanis na say sad borgia. Now Amanis na wa homo. I'm a wet man is now a homo. Now all attack we Amanis happen. Say sad borgia na wa homo. Because they might so they care ki attack Jesus na wet man. And in a Bible and attack asaka. A Bible nooit attack Jezus nou weet. Want lees. Boek of Openbaring, hoofdstuk 1 en vers 1. Dat sorry kring Jezus Christus. Is de sorry kring Jezus Christus. Lees. Vers 14. En verder naar hem bewiri, die wetile kikatoen. Dus bro. Jezus ede. Nang een paar van de wettie, maar bij de le katoen. Zijn grond op, je hebt toezocht in de wier. Suma ede wiri sai kes katu. Wat je hebt toe, je hebt gratuit dan awan sai kes katu. Want dat is wat Jezus Christus in a Bijbel en kes katu. A weti en a kes katu. Suma ede wiri sai kes katu. Suma baby man. Kom maar across me, kom. Dus maar wat naar die brada. Dus wat brada. Omdat every someone son. Every someone son, you saw him. There was tension where country and no kick where country take that table and that food. We come so san sabu. Leisa ite wale si verse 50. Vers 30. En verder naar hem bewiri, die weti leki katoen. Ape weti leki katoen. Van bij tegi kwa ya puso te de wili. Abakra tiwan na awan sa ikes katoen. Suma ape de wili leki katoen. Suma cruise hard. Cruise ede wili suma be. Huh? Okay, that I talk you. Take look at a photo that shot ede wili amalakan. Cruise no. Okay, guys. Yeah. En weti leki sneeuw. En ape weti. Aman is ape to wili. Ape go anabi. Just na one leg. Na one leg. Guys. En den ai, de leki wan fire flam. En den futu, de leki fini kopro. Disi de be bron na iniwa onfu. En futu be delek fini kopro. Sap chokro kopro abi. Abi brada. Chokro. Bruin. Lukuja. Bruin abi abust. Krestas futu be de bruin. Desman disi na gado people. Ano alas mata koronta na gado. Iere samtaka. Ano alas mata koronta na gado. Gado lolop alas. Gado have 10 people. Gado have 10 people. Ano alas na gado people. Iere lazy.
boek van Deuteronomium, hoofdstuk 1 en vers 1. Dit is de woord toe, is Mozes betaki, de Israël. De woord toe is Moses betaki, de woord toe is Israël. Dan nou, die vraag kan je. Suma na Israël, die den aan de. Want de woord toe is betaki, Israël. Suma na Israël, suma na de echte Israëliet, die den aan de. Suma na de mandat. Ben de mandat, suma na de. De Blakaman ganga ingidos. Arki sapsanga de ma give Deuteronomium 28. En give a last verse. Arki sapsanga de Israël. Lees. Boek van Deuteronomium, hoofdstuk 28 en vers 68. En Masra, sa chari opaka na Egypti. Dus gado tak au chane udan paigo. Ika ko crossbane. Suma na de Israëliet die den aan de. Huh? You know, sa ogo sorom daro mu jagi u people. Suma na de Israëliet die den aan de. Lees. Vers 68. En Masra, sa chari opaka na Egypti na Inisipi. Gado taki au chane Israëliet go baka in Egypte. Nanga sipi. So, sa betekent Egypte. Sa de Israëliet bedoel, sa de bedoel in Egypte. Huh? Sa de Israëliet bedoel in Egypte. Lek sa de ma bedoel. Lek slaaf. Dus no, gado tegen dat mino, buru dapen. Maar even no do something. Mo chaunu go baka in Egypte. Nanga sipi. Sa gado e bedoel. Lees. Boek van Tijdens, hoofdstuk 20 en vers 2. Wie de Masra Yugado, die is bij Chari Yokomopo, voor de kondre voor Egypte. Voor Moto, voor de Osso, voor Katibo. Dus Egypte betekent osso voor Katibo. Dus dat je dan lukt nog even naar de samtaki. O chango baka in Katibo, maar dis leisi nanga sipi. Maar no, mi vraag. Wat heb ik is maar voor Toroja in Sarana, nanga sang. Nanga poto. Dus heb ik is maar mi nanga yukonja nanga poto. Dat suma na unu. Dus dat Moses betak nanga de Israël. Dat de sandi sop sanga ding. En if de sandi sip sanga de big is maar you nanga mi. Dat suma na unu. Je verstaat me? Oké, dit is een lees. Dus de sandi sip nanga suma de sandi sip. Nanga Blakaman toch? Oké. Dus Moses betak, gado betak nanga Moses. Egi de chief Israël. Dat heeft er nog arkimi de sandi sop sanga ding. Ja? Dus dat de sandi sip sanga un. En dat suma na un. Heb de sandi sip sanga un. Want a vraag mi bij dat suma na de Israëliet die na ding. Dat betekent niet Blakaman unu. Unu na de Israëliet. Unu na de, want alla de sandi sip sanga un. O lees go door. Lees. De Masra sa Chari Opaka, na Egypte na Inisipi. Na da pasi ito mi betaki Girokaki. You know, sa si disi moro. Ano taki kuno shi ukondre mo. Na ukondre. Sana ukondre. No, wanda kede ma cha ukondre. Kede ma te kucha kondre. No, kede ma mot ano sana na obede. De bigis mo no bete in gain sana. De ma te ke ma cha kondre. Kede ma te. Vijf taki? Oké, look hoe is een heel top discipline naar Afrika. Pef Afrika. Want dat is uno sapo, auwa no sabi. Pef Afrika de mate. Want Afrika 54 kondre. Some of the kondre de mate. Pe u kondre de. You see, omdat dat uno sap moro. A Blakaman nanga ingi a wono sap suma na unu. Ulasi door Slavernij. Tanga de in Katibo ete. Malesi door. En rabe dem sa seri u lek slaaf man nanga uma. Isi, suma de ma se lek slaaf. Na unu de ma se lek slaaf. A Bijbel na ubuku. Yes, right. A Bijbel na unu buku de ma se lek slaaf. Lees. En drape dem sa seri u lek slaaf man nanga uma ki un feyanti. Blakaman. Tuda isapta kwa feyanti.
a Blakaman nanga in isapta kwa feyan. Ami brother. Suma na feyan. Ikata kimi brother. Jangan na de prophetic na bija suma na feyan. O garota kwa feyan, suma feyan. Yumat otu asani sanai. Yumat otu dis nanga yu. Da amasa du asan dis nanga u na fa suma na amanda faga do ekara. Da faga do suma na de mapun au mati. Da suma. Da suma na de wet mapun au mati. Da sang. Ibra ya mama ikataki. Suma na de ma. No, de masa du asan dis nanga u. Suma due, suma be ab de grom, suma be wipun. Dan Didibri be ko wipu. Suma. Ade wet man na ufeyanti. Ala de nazi salon kunu na ufeyanti. Dema ufeyanti. Wat gadotak dema na ufeyanti. Just uno bak frede no umtaki no of that song. Amma sa tu descend this thing, I will squatter, I'm quacking. That's right. I'm quacking now, they wet from quacking. They could sabi, and they must do descend this thing. And they must seru, and they must bow their kerki, who pour ufan stank. What in their kerki, they ne soru bumusan, they might sort that Jesus down wet man, they might sort that in my 5 cash, my pay a script in a paper, that Jesus Christ, to borrow a paper 20 December. Pe a skripi, a no skripi na wan lei. Ala sansa de leer in de kerk in a lei. Daarom moto ek de kerk, u draai kom baka, u doe de bagado we commander win, u de. Wat u no sabi, de kerk ek ko unu. Ala so san de mai tu danga unu. Maar dis de in a Bijbel, de mano lezen du. Omdat u broko gado we, daarom u ben slavernij. Telek tige u de in slavernij ete. Uday, wat puno de au kondre. Da uwana, wat no de ja Israel. De paswa. De pasra na gada de duasa na de slazy. Suma o jompo gi de slazy. No suma o jompo, so kondre o jompo gi de slazy. Okay, da de duasa na de Hindustan, suma o jompo. India, da de duasa na de Blakaman, suma o jompo. Suma o yep. No asma. Je verstaan, omdat u de in katibo. U de in katibo. Voilà, je ziet de chimbo. Dus amanda tama chimbo. Je ziet alla de manja, wala mala euro. Aksa ma ooit wat je ook pega ma mo. No ma buja ma no sabi. Alla de manja we one of the song ke pas. We work alla de manja euro. Omdat u love people, we cut up a strategy for so that I could dry Wipi. Could do Sakadotaki. Well, we're up. All of the care keep us a peggy from money. No, we do the Sanda. We do Sakadotaki. Deze vers achter ver. Lees. Achter verder. Return. You Sandini, you Fayanti. This is Masara Saseni against you. There is a Gadotaki. Gadotaki, omdat we no one argue, what Dini Fayanti. Dat je het maar eens wordt die niet onvijand. Lees. Na in die angritem. Gadotaki in angritem. A Blakaman na in die op die vijand. Hoe dat we die vijand in angritem. Hoe die vijand in angritem. Want Gadotaki wordt die vijand in angritem. O jepi. Te wan bij ons aan pego bij. Doka we krito. Suma abdewen. Suma sentek de san konja, suma sentek de san chakoja sana. De traman, garota ko dini u feyan, deze. Madam, this is dini you Fayanti. This is Masara Saseni against you. Na in the angritem, na adri watra. Watra sref ya, wap dini u feyanti. If you want watra, ya suma de bedre chai de watra. Ade traman, anos pasal kes mina na yumutar. Ano despa kono. Is Na in the soso skin. crossing warehouse king. Wap guadema. Wap guadema, where cross house to wap guadema. Lazy.
En na mankeri alasani. Kado tak mankeri alasan. Wanda trakarta. Wawa reibo wees. Was ma fi tete. Wan bere ya wipe. Kontak Blakaman na berpe. Berpe se fu na bi. Daarom ala desa ni se pas kun. Doa berpe se fu na bi. Alla sangalo tak wau pe om tak. Roko ugado en wek. Across the earth, the prophets move. From city streets to distant lands, the message is the same. Israel must rise. Through every quest, every journey, the truth spreads. No border can contain it. No distance can silence it. Our nation lives in every moment. In joy, we celebrate marriages. In sorrow, we honor our dead. On the Sabbath, we gather as one. Families rejoicing together, bound by the commandments of God. Yet are we tried. From the stones in Kenya to the hatred in Montana, we endure as a soldier of the Lord. And still, the mission expands. On the airwaves, on the screens, in every nation under heaven, Israel's voice is heard. We build our communities. We raise our children in royalty. We restore what was broken. We clean what was defiled. We show the world who we are. This is Israel united in Christ. Nation in motion. Nation endures.